लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा फेब्रुआरी की तांग कुनमापन सगोल से नुमित की खोमजिन पाव ताबिरसी अहानबदा मरुई पाव आसाम की सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा तोंगान तोंगान बा प्रोजेक्ट कया की संगाबा अमसुंग उरेब उयुंग तमननबा सिलचर द थुंगलरगनी एमएलए श्री कौशिक राय जाउना पांथोकी बथौरमदा मणिपुरी लोन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ओना पिबिरकपगी दमक आसाम लेंगाक पुतौबिमल खंगबा उठख्रे आसाम लेंगाक की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुजीबुर रहमान चौधरी बु डीसीएफ ओना प्रमोशन पिरकपदा हराउते अमा फंगदोरगले आसाम लेंगाक न मणिपुरी लोन बु एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ओना वारेप लौरकपदा मखाताना हराउ नुंगाइबा फंगदोरगले मणिपुरी साहित्य परिषद जिरीबाम की यांखै माथोय सुबह मपोक नुमित की थौरम जिम्पाल की ऑफिस द पांथोखरे अमसुंग मणिपुर द कुकी मिलिटेंट सिंगा यानबा थमलिबसु मखाताना सांगदोकपा यारोय हाइबताबी तौरतुना सालुंगफम अपुनबा मैरा पाइबिने रैली चटख्रे हौजिक मपुंगोय पाव ताबिरसे लखीपुर जाउना बराक तंपा की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लुपा करोड़ चटिर के कुंट्रा की तोंगान तोंगान प्रोजेक्ट कया की संगाबा अमसुंग उरेप उयुंग तमननबगी दमक बराक तंपा की खोंगसता हयेंग इराय नुमित मार्च की तांग अमदा आसाम की सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा सिलचर द थुंगलरगनी लोकसभा मिखल की मांगोइनना महाकलोइनना कैबिनेट मंत्री खरसु लाकनी हाइरी भाकी खोंगसत असिगा मरी लेनना लखीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबदा लाबोक चाबागान की लंपाकता अचौबा मिफम अमा पांगथोकननबा सेम साखरे ngarang jumsa kisha numit labok philda pangthokpa paw ki mifam amada लखीपुर की ऑनरेबल एमएलए श्री कौशिक राय ना हाय सीएम की हंतकी खोंगसरा सिता सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दा आसाम लेंगाक अमदी टाटा केयर ना लुपा करोड़ चने की यांखै मंगा चंगना साबा कैंसर हॉस्पिटल अमा संगागनी रामकृष्ण नगर दा लुपा करोड़ चंगा का हुंबुत्रा ना सागदबा करीमगंज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भूमि पूजा तौगनी लोइनना लखीपुर की नुंगफौ तुरेल मथक्ता लुपा करोड़ तरुक लाख कुनुमदोय चंगना साबा लोइख्रबा शहीद नंदचांद सिंह थोंग संगागनी एमएलए श्री कौशिक राय ना हाय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की खोंगसत असिदा लखीपुर विधानसभा केंद्र दा चौरांगना लुपा करोड़ चमरी की चौकत थौरांगी प्रोजेक्ट सिंह संगाबा अमदी उरेब उयुंग तमगनी मसीगी मनुंगदा लखीपुर पुलिस स्टेशन लखीपुर दा G+5 महकुमा ऑफिस साबा लुपा करोड़ चामगा कुंतरेट संगना सागदबा फमुंग चामा लेगदबा लखीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंग कुनमरी इसिंगी खुदोंगचाबा पीननबा अमृत प्रकल्प इरिगेशन की प्रोजेक्ट सिंह बिनाकांदिदा मॉडल डिग्री कॉलेज अमा साबा लखीपुर टाउन मयोलदा गौरवपथ लंबी संगतपा चा बागानदा एम्बुलेंस यांखै हुमदोय पीबा असिना चिंगबनी हाइरी हयेंग सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्माना नुमित युंग पुंग 12:30 लाबोक प्लेग्राउंड लाक्तुना थोरम असिदा सरुक यागनी हाइरिबा मफम असिदगी महागना वर्चुअल ओना लखीपुर की संगाबा अमदी उरेप उयुंग की थोरम सिंह पांगथोकनी हाइरी मसिदा चौराकना मियोय 35 रोमना सरुक यागनी हाइना एमएलए ना पाउमी सिंह द फुंगदोकी पनबजाई हाइरिबा लाबोक प्लेग्राउंड असिदा मतम अमदा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी लाक्तुना मिफम अमदा सरुक याख्रबनी हंदक मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा लाक्तुना हाइरिबा मफम असिदा वांगांगनी हाइना महाकना मखाताना फुंगदोकी চা বাগানের মাঠে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় আগামী 1 মার্চ আগামী পরশু দিন শুক্রবার উনি বরাক উপত্যকা সফরে আসছেন। আর বরাক উপত্যকায় 3টা জায়গাতে ওনার বিভিন্ন কার্যসূচি সেই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। এর মধ্যে একটি কার্যসূচি যেটা লাভক মাঠে হবে, একটা আপনারা জানেন যে 30 জানুয়ারি 2022 সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় লক্ষ্মীপুরে এসেছিলেন এবং লক্ষ্মীপুরে দীর্ঘদিনের একটা অর্ধসমাপ্ত কাজ ছিল, যে কাজটি ছিল শহীদ নন্দচাঁদ যিনি কার্গিল যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন সেই যে ব্রিজ, যে ব্রিজের কাজ 2003-4 সালে শুরু হয়েছিল কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি, সেই কাজের উনি শিলান্যাস করেছিলেন এবং সেদিন আগামী 1 মার্চ এখান থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সেই ব্রিজের উদ্বোধন যেটা সেই উদ্বোধনের কাজ উনি করবেন। এগ্রিকালচার যাতে আমাদের আরও বেশি আমরা কৃষিক্ষেত্রে উন্নত করতে পারি সেটার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের তরফ থেকে ইরিগেশন বিভাগ থেকে আমরা প্রায় 28 কোটি 27.96 ক্রোড় 4 লাখ কম 28 কোটি টাকা ইতিমধ্যে মঞ্জুর হয়েছে, সেটারও উনি এখান থেকে শিলান্যাস করবেন।
ওয়াটার রিসোর্সে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা জানি যে বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা 4টা স্কিম পেয়েছি। এই 4টা স্কিমে প্রায় 10,90,00,000 টাকার সেই ইরিগেশনে ওয়াটার রিসোর্সে আছে, সেই ওয়াটার রিসোর্সগুলোর কাজ হবে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন ক্যাবিনেট হয়েছিল 2টি কলেজের কথা উনি ঘোষণা করেছিলেন, একটা ধলাইতে এবং একটা লক্ষ্মীপুরে। তো এই দুটারে শিলান্যাস হবে। এর মধ্যে লক্ষ্মীপুর কলেজ যেটা, এটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বিন্নাকান্দিতে সেটা লক্ষ্মীপুর সেই কলেজ আমরা নির্মাণ করব, মডেল ডিগ্রি কলেজ। সেটার জন্য 35 কোটি টাকা আসাম সরকার বরাদ্দ করেছে। যে গৌরব পথ, আমরা জানি যে স্বাধীনতার 75 বছর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের নির্দেশে যে একটা শহরে কিছু অংশ হলেও রাস্তাকে গৌরব পথ হিসাবে নেওয়ার জন্য আমরা লক্ষ্মীপুর শহরের যে রাস্তা, সেই রাস্তা টোটাল লেংথ হলো 5 কিলোমিটার। এর মধ্যে আমরা 1 কিলোমিটার রাস্তা, যেটার জন্য 3 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, যেটা নতুন টেকনোলজি, নতুন ডিজাইনে লাইট দিয়ে, বিভিন্ন স্ট্রিট লাইট দিয়ে নতুনভাবে একটা পরিকল্পনা গার্ডেনিং করে করার পরিকল্পনা, সেটা গৌরব পথের জন্য 3 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বহু দিনের দাবি যে 1992 সালে লক্ষ্মীপুর সিভিল সাব ডিভিশন ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু সিভিল সাব ডিভিশনের আজ পর্যন্ত আমরা স্থায়ী অফিস আমরা নির্মাণ করতে পারিনি। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সেদিন যখন এসেছিলেন 30 জানুয়ারি 2022 সালে, উনি লক্ষ্মীপুরে সেই জায়গা পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন এবং সেটার জন্য 19,80,00,000 টাকা, এটা অর্থ আগে বেশি ছিল, কিন্তু 2022-এ বন্যার পরে এটা এখানে এনআইটি একটা রিপোর্ট দিয়েছি যে বরাক উপত্যকাতে বেসমেন্ট করা যাবে না, এই জন্য এটার অ্যামাউন্টকে কমিয়ে এটা G+5 বিল্ডিং, অত্যাধুনিক G+5 বিল্ডিং নির্মাণ করা হবে, যেটার জন্য 19,80,00,000 টাকা আসাম সরকার সেটার জন্য মঞ্জুর হয়েছে এবং সেটারও উনি এখান থেকে শিলান্যাস করবেন। লক্ষ্মীপুরে সাব ডিভিশন হসপিটালও ইতিমধ্যে আমরা করতে পারিনি এবং এবার আসাম সরকার ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহযোগিতায় 127 কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে সাব ডিভিশন হসপিটাল নয়, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, 100 বেডের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এখানে দিয়েছেন এবং সেটারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখান থেকে সেটার শিলান্যাস করবে। এবং 400 কোটি টাকা এই লক্ষ্মীপুরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। হ্যাঁ, লক্ষ্মীপুর বিধানসভার জন্য 400 কোটি টাকার উনি শিলান্যাস করবেন আর 9 কোটি টাকার উনি উদ্বোধন করবেন। Manipuri Civil Society Organization Assam na sinduna Manipuri loan bo Assam laingakna Assam ki district marida associate official language oina pibirakpagi damak Assam sarkar bo tobimal khangba utpagi thormama multipurpose hall Fulertol Lakhipur dangrang pangthokre Thauramda Lakhipur ki honorable MLA Sri Kausik Rai na chief guest amasung Manipuri Development Council Assam ki chairperson Mutum Rina Singh na guest of honor oina daista phamki Thauram maduda Assam sarkar bu tobimal khangba utpaga loinana MLA Sri Kausik Rai da Civil Society Organization kayana lengyan fi khutol tamki Thauram ga mari loinana wangang laduna MLA Sri Kausik Rai na aikibada ikai khomnajariba Prime Minister Narendra Modi amadi Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma gi lamjing makhada jati phurup khenaba thamdana miyam gi yaiphanana bagi thabak kaya paikhatuna lakli haiki BJP sarkar asina phurup pumnamakki damak phangpham thokpa adu sarkar asina pinanaba thorang lokhatpani haiki Assam gi Manipuri CSO kayana saruk yakiba thoromaduda Assam lenga ki maphamda haraute amba phongdok laduna loan asina associate official loan oina chanarakadaba sida makhata na lopham thokpa thabak sing lokhat minasi haiba wapam phongdok nakhi আজকের দিন আপনারা সবাই এখানে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে এবং উনার নেতৃত্বাধীন আসাম সরকারকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছে। এই এলাকার বিধায়ক হিসাবে আমিও আপনাদের সঙ্গে শামিল হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় গত 23 ফেব্রুয়ারি যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই জন্য আমিও আপনাদের সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি মনে করি যে 23 ফেব্রুয়ারি আমাদের আসামে বসবাসকারী মণিপুরী সম্প্রদায়ের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। আপনাদের দীর্ঘদিনে একটা দাবি ছিল যে এখানে অ্যাসোসিয়েট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ মণিপুরী ভাষাকে করা হোক। আর আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলেছিল
যে 2024-এ আমরা এই কাজকে আমরা সম্পূর্ণ করব এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই কথা শোনার পরে আমার বিশ্বাস ছিল যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কথা দেন, যে আশ্বাস দেন, সেই আশ্বাসকে উনি পূরণ করেন। ওনার যে কমিটমেন্ট, সেই কমিটমেন্টকে উনি পূর্ণ করেন। ওনার পক্ষ থেকে, আসাম সরকারের পক্ষ থেকে জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, যিনি আমাদের আসামের গার্জিয়ান মিনিস্টার, উনি এই যে আমাদের অফিসিয়াল অ্যাসোসিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা উনি ঘোষণা করলেন। আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে আপনারা যখন এই আন্দোলন করছিলেন, আপনারা যখন এই দাবি সরকারকে দিয়েছিলেন, আপনাদের দাবি ছিল কিন্তু বরাক উপত্যকা, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উনার নজরে পুরো আসাম আছে। উনি যখন দেখলেন যে বরাক উপত্যকায় যেভাবে মণিপুরী মানুষরা আছেন, সেই হিসাবে আমাদের হুজাই জেলাতেও আছেন, এই জন্য হুজাইকেও এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেটা শুধু বরাক উপত্যকার জন্য নয়, হুজাই সহ বাকি যে আসামের যে 4 জেলা, এই 4 জেলার জন্য করা হয়েছে। এটা বিল আমাদের এটা অ্যাসেম্বলিতে আসবে, আগামী দিনে ক্যাবিনেট ডিসিশন হওয়ার পরে এটা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। আবার mayam punumak saya koina social language man notification 8 and rule event to dimina satin harau bomsu thoktre koina gazette notification thologatani koina fully harau ngamdorisi koina sai MLA sar da kon haje gido mana Lakipur gi MLA obenina maitei majority se Lakipur na kare henbanina assembly da Ando assembly session da masih approve to hundiu wa jana ko na mukka mukhanan hayo to tai aduga sai gi koi any mafam da kasar khande borak valley gi bronto valley gi mechi tabasing na magi mafam dugi honorable MLA sing MP sing da so haje bam changi mo de su aji no koi फिर से तोम चंगी मतलब कामरूप की मैचई खंगे ऐना कामरूप की मैचई न तोबी दब तोबी नो कामरूप की मैचई ही तोबी गोलाघाट की मैचई ही तोबी दिल्लुगढ़ शिक्षागढ़ तिनसुका मैचई तोबी ऐसे नहीं बना है जैसे कोई अपंग बा बोराक दिल्ली की अजय कॉन्स्टिट्यूशन खुदिंगा मैचई यूं कंट्राक्ट ले लेसु मैचई पॉपुलेशन सहूम तो ले लेसु मौसू तोबी उसे नहीं मतलब लगी MLA एमसुंग MP सिंगो कोई gratitude confusion नत्रगदी अकोई मत अकोई तना फंगे जना कामरू कुंबा गोलघाट कुमदा उपी जदी अकोई मसक्ता अकोई तो विवन खंग दवाई दो ओइनी खल्ले अकोई हुजिक सिदी अकोना हजली सिनी इजा पोयन हरा होतनी अकोई तौली से इजानी पानी इजानी पी म फंगे जना अकोई इजानी पानी इजानी पी नि से कमाइना मतिक चांगबा योग कदगा से notification matungda akoina to matungina phangdorin akoina laithodi akoi karim phamo akoi karim tongamo akoi chaptang section bata ase haraga ma kono from zero. Thank you very much. Patan sidi akoi yamba ramam mandabu chahi kun muktige haitai mayam chutara pa meeting ek to khudun hanya ba mai ta sidare school sidare remedy se tana dia kali di sidari no kamai to se meeting na nang ja meeting na nang shoya ja sigini akai su sigini maram le di oji ai isa ko yan kala ai isa se english school da thara ga ai bisas le ba isa se biwar ba ja manipur medium da bisas le itya bisas to pida ga ni isa da thabu ai isa da sa wa nang ai krai ta bi da ne mon chai la aduna akoi ki what's infrastructure di chimba pon mati chimba ga ama mathau tai asigi matang da nongma pai mayam naina ba jai chumna sum othada parents chai na kana dia masigi manung da kali da matta chi phigam chu oidi no asida sakana rik mayam na khani school pon matta ojawa ai wa le asida sakali masi police se nai ojawa le headmaster kali upai maka dongam do adu oitara di akoina kamai ma ko bateng pang dade hebe se akoina khanne matam jawra nan thokto weno ojabu be indhoga roll call kauna ko ojabu machine su de batre ase achuba chatara mane machine no ma mayam naina besu jai aduna loan se phame organization puna ma ko thadali ai di mase phangne pe ai suta thadali
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯩꯐꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯛꯈꯤꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯔꯥꯖꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏꯃꯥ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯤꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ anywhere education dhana protest tawba matamda road blockade tawba matamda se akoina sige highway jiribam lambi asigi hek blockade tawba matamda ima sana thoina mamang tharaga aduk ahal oraba magi kolaba khwangduna miyang damatani aigi tungi aigi isagi isugi future gi nya haidana mangjing tharamba ima do ngasidi ma haksangi phibam khajik nuai taba maram na mafam asida ima huji thengna jawrakpa ima bu aina ikoknona khoramjari ado ima bu hain tungi mirol gi damak nokhide tawgudaba se ninghan bajatena ngasibo ningba handana ima singa loop singa matam kadimakta minister mla alak khuding memorandum pinaba sarkar house ta ahin kaya kogi waja singna kogi honorable chief minister na haji bori biji education minister oi da sarkar house unanaba ahin nundang kya lektana alakba mantri mla se kamai to koi convince to ga koi loan se kan gare ga ha ki khungjang mayama process mayama problem mayama janmi ne se jaw bi bo ja sing je ai ming loan panjare ga su punama ko koi ngasi gi apunba civil society organization gi mawchi ga puna bu ngam phe ni tan thagat chiriya thagat pagi ngam khei di le jroi da ba adu bu hai ba da thok tra ba chin si da ko mai pana hol pa matam 2020 da corona gi kallama matam masida khungang cham da koina awareness campaign tawjab se asida hol ki ba ko gi khun gi chinau sing gi laman se manipuri khunai sne sing da loi ba na re da laman na asam da chu ye ta da manipuri khunai sna akoina ngasi phunglei ba ima lo se asigi laman se akoi punamak look punamaki lucingbi na taka khungungi club NGO singna punsi je singbang model lamana tak manipuri imalumi da ton sinjrai na ai ka khanji handakta Assam lenga ki Environment and Forest Department na thoki bachero lamada rajya sigi Assistant Conservator of Forest kunmangabu Deputy Conservator of Forest oina promotion pirakpagi manungda Kasar Division gi Mujibur Rahman Chaudhary yaurakle Kasar Lakhipur ki manung chanbada Dolugram da pokhiba Muhibur Rahman Chaudhary na Deputy Conservator of Forest DCF oirakpada Royal Public Higher Secondary School Dolugram gi staff singna mahaki yumda chatuna haraute amba phongdokre panbajai private English school gi oja oina horakhiba Mujibur Rahman Chaudhary Assam gi Environment and Forest Department ta forester oina thabak changki Assam Forest School dagi training phanglaba matung first position takhiba kaloinana Forest Range Officer oina promotion piki amasung Ranger oina Lakhipur Udarbon Dholai amadi Forest Range kaya ta thabak pukhi Ranger oina promotion phanglaba matungda India gi atopa state ki Ranger singa State Forest Service College Barnihatta jahi ani chupna training tawki amasung officer singa dugi manungda mahakna topper oiki Inkumja lisinga niga kunithoida Assistant Conservator of Forest ACF oina amuk mahakpu promotion piki handaki promotion pirakhiba sida Barak Valley ki DCF oina Mujibur Rahman Chaudhary Kasar Division Uttamananda Goswami Kasar Division amasung Devajoti Nath Karimganj Division yauri DCF Mujibur Rahman Chaudhary ikuidana mahak DFO oina Assam gi district amada posting piraklagani haibagi thajaba thamle Manipuri loan bo Assam Sarkar na associate official loan ina cabinet decision laukibagi damak Maharaj Gambhir Singh Memorial Committee Chandrapur amadi Chandrapur Mairapai bilupna maifagi luchingba singbu taramna okre Chandrapur Mahadevi mamangda maifagi luchingba singda laipareng amadi lengyan khudul tamki matungda Kaisam Vidyapati gi yumda taramna okpagi thorom pangthokhi Thauram aduda committee ki president Kaisam Vidyapati na president Seram Herajit na chief Guest of honor oina Thangjam Brojen Tampak Mayim Salaudin Lakhikanta Sharma Ima Sanathoi Devi Sabitri Devi na chingba daista phangki Mohan Singhana taramna okpagi warul piki Kaisam Vidyapati na maifagi luchingba singda lengyan khudul tamki Chief guest ki warul piraduna Seram Herajit na
माइफाना चाही कया होनजरकपा अमदी आसाम की मणिपुरी सिंगना होनजरकपगी मही याले खंजई हाइना फोंदोखी प्रेसिडेंट कैसाम पितापतिना माइफा की लुचिंगब सिंगी मफमदा थागतप फोंदोखी मिते मेक नते को फंगिसे अखोई बांग्ला मेक ना इबा मणिपुरी सिने अखोई हजिक फंगिसे को मिते मेक से सोइना अखोई नुंगाइबा पाउ लाखिनी सही अमनि सिगा सोइना अखोई पिरकनी बांग्ला मेक ता अमसे अखोई मिते मेक तो ओंधोक खुदोंग चापसु लाखिनी अदुई खुदोंग चाप जो कोई लोग नबो होनमिनेरी कन्ना अखोई याम कन्ना एजुकेशन मिनिस्टर हिमंतु उनाना माइमागी एंगल दगी उनाना याम कन्ना होनरी अदुना अखोइना एसोसिएट फंगिबसे याम कन्ना हराव दो जो खरा खरा दी हराव मा होगले से अखोई की पंथुंग दो लाख न तौरिमी मागी जून जुलाई का असेंबली दा सोइना आयो ने एक कोइना पास तोगने ना हाय असिबो कोई तम तम ना हराव न लेसी हेक एक कोइना पास तो मतम दो दी अमुके ना हराव बगी मंफी ले रोया अजुबो कोई ngaminasi असम सरकार सिदा असमाइना कैबिनेट पास तो किबा आइन में आमा कैबिनेट पास हुए आ कनो में आमा इंप्लीमेंट तो दबा में आम ले दिया अदु इंप्लीमेंट तो होनबगी दमकता अखोइसु मथौ तादि अमुक फलाव लावबुइसु मथौ तारखिनी अदुगी दमकता इमासिंग नचासिंग दमकता मतें पांगनी अवसे अखोइसु थाजब थमजरी ओइ सोइदन अखोइ चाकलेट मचा अमा कोइ सिन्नबो होनजरी या मचौबदि नते मचा अमा हाइसिनी याम कना हराव जादे गसाइदो अदुम वाकिबा खोकिबा इमासिंग मतें पांगबिसिंदो कोइ सोइना कोइ फोन की खुदाम दा को बातो मन जो तो कोई मोबाइल खंगन जरके इमासिंग लाखपिउ सिलचर दा कोई सिनमो होनरी खंगन जबामा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही अनि के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुमगी बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदुना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स सी तंबीबा हौरे हेल्थ केयर की फील्ड दा स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग साबा लौबियो अदुगा नर्सिंग योगा अटेंडेंट फर्स्ट एड ट्रेनिंग इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी आरएमपी कोर्स न चिंबगी अतेंबा मतमगी ओइबा कोर्स संगी तमक्तसु एडमिशन हौजरे एसएम देव सिविल हॉस्पिटल सिलचरदा प्रैक्टिकल तोबगी खुदोंग चाबसु थंजरी अकुपा मरोलगी तमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लेंसिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाउ फाउनबियो नुंगाइरब पाव BSc BTech BCA amadi MCA gi mahiroi singna computer programming tambagi damak free demo class ta saruk yabagi kutong chaba thamjari ngasimak iscode.com da changpiduna book tobiu natraga free demo class ki damak 9606017575 number asida call tobirago kangan jaba ma tongan ba competitive exam gi damak chama da chama mai pakna bagi damak coaching pizariba Infinity Knowledge Center na SSC MTS GD CHSL Indian Army Assam Police TET CTET grade 2 grade 3 amadi grade 4 gi exam gi damak maths reasoning English GK na chingba coaching lobby ningba singna kudung chaba si lobiu ahan ba batch ayuki pung 6 tagi na 9 phawba oigani admission fee free oigani akupa marol gi damak Kasar Lakipur ward number 9 da leiba Infinity Knowledge Center gi center in charge Sir Tennyson gi mobile number 7002554061 number asida ngasimak paw phawna biu Assam lengakna Manipuri lonbu associate official language oina district marida ayaba pirakpada harau nungaiba phongdokpagi mifam ama February gi tang 19 ta Hojai Ima Kaithel Lairembi complex da apunba poramlen marup Assam gi poram thongamba Nongthombam Indra Kumar gi luching makhada lupasigi Hojai Masa Committee Ima Kaithel Lairembi lup Masa Committee amato ena silang duna pangthokre Mifam na ikai khumnajariba Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sarma gi maphamda thakatwai phongdokhi loinana hairiba jila mari asigi mathakta matam kuina dagi lairaklaba
Kamrup amasung Sibsagar jila ani asibusu ayaba pibinaba haijaba hainasu mifamna warep lauki. Jiribam district ki Babupara dalaiba Jiri Ima Maira Paibi Apunbalu Jimpal ki office da Manipuri Sahitya Parishad Jiribam ki Yankai Mathoi Suba Mapok Numit Thoram Manipuri Sahitya Parishad Jiribam na sinduna ngarang pangthokre. Mapok thoram asida Jiribam Jila Parishad ki Adhyaksha Senjam Janaki Devi, Manipuri Sahitya Parishad Jiribam ki President Tha Panthoi amati Social Worker N Buddhachandra Singh na mathang sidna Chief Guest, President amadi Guest of Honor oina sarukjaki. Thoromgi makha chatharakpa oina Moirang Them Churamahon Ningsing Sahitya mana Jiribam gi Babupara da leiba S Khogendra Singh da award asi khusinaki. Thokchom Dayanidhi Ningsing Nat Sankirtan mana Jiribam gi Dibong Khunau da leiba L Monohar Singh da mana asi khusinaki. Mapok thorom asi ga mari leinana puthokpa Jiri Leikol Yankai Mathoi Suba Chephong phongdokhi. Mathangda Sarat Thokchomna iba Aying Badasu Asabadasu Haibalarik amadi Moirang Them Setabati na iba Mairi dugi Maisalakta Haibalarik ani Maikum hangki. Thoromga mari leinana Kasar amadi Jiribam ki masak naiba mioi kayana wangangki. Nungthilge Saideng Saidinabagi thoramda Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki member Dr. K.N. Chan amadi Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki hanagi member Thoksom Biswanath na moderator oibiki. Saideng Saidinaba sida Kasar amadi Jiribam dagi kabi kuntrana sarukjaki. Matam amada aikoi ki Jiribam sidasu aikoi na angang oirinaida school ki laifta aikoi Jiribam Higher Secondary Kastuba Garu High School kana leiba matam sida matam amada di aikoi ki chhatra ki samsthan sida aikoi ki hajiti MSU hai adu college kan school ki aikoi ki thaupunanaba khanba matamda magazine secretary hapi. Magazine secretary hapa matam sida aikoi ki secretary sida class da salaga koi gi magi apamba magi koi gi masada le jaba tereng sing chilo ko magi da mata sereng wareng ni handana koi magazine sei gi phuna tormadu koi tapna sidar pa dumaina project je hui adu masi Jiribam da le biriba koi gi mani Jiribam gi Sahitya Parishad ki members sing na kanna hona dana lai pong dana ai bi sing gi puning thogatana koi gi kano tawriba thogariba sigumba program se yamna jana thaganingai ni namoda nungsidarami naku hojiksu naku musi Prithivasina tungkarasu nungsidara maikulia sorasina unkarasu ai nukan khana nungsidara naku hojiksu naku musi Nauna moderator ki thongda pai ini tabiu asika loinana khoina sahitya sumayaga wari khara paavana dalmi khara janpoina ai koina laune aduko kolom paiga mioi amana wakhana khalli basiki pakhokta ki ni taipal se koina uwa family wase ayana plane to magasu tumaire kadana microphone pai bisu maire kolom paiga ki mate natar di masi oitote ai koi pana mai koi jumte ki meeting hom sita lai gari to ma gari ai bisi se sabagi ka matlab saito matlab ka koi na saito se ko jam na koi puran balon to ko bhangi saito ki meaning se koi na kitan मनोरंजन नंजी पता रखती है कोई ना लेडी का प्रॉब्लम है इंगान ना कोई वो पकड़े इंगान ना वो पकड़े मियोई बा साकला में साक साबताई सकाय और बजी मोटी शु पुरंगनी लोंगी ता साधन कना स्वीटी बंगम लोय पुंसीना पुक्त पुरंगताई लोंगी को कना का संगमनी Sandang ningali le tabagi nungda logi ne ingli kumang na umay kumdi agad dari Tongjin juna minum apa ada konsin berla mau jadi mak makan ini oi ban licat tak Hong Kong
Manipur amadi India lengaka kuki militant singa yana bathamliba su makhatana sangtokpa yaroi haibadabi tawraduna ngarang numidangda salungpham apunba maira paibina achauba rally ama silangkhre rally asiga mari leinana salungpham apunba maira paibigi secretary ima thingbaijam chaubina asumna hai Manipur masung India lengaka kuki militant singa gi marakta yana bathamliba su asi makhatana sangdo halbiranu masih sangdo patawbira no haibagi damakta ngasi salungpham apunba maira paibina ngasi gi susana ba lepina bagi damakta India government da koina haijaba goloina ngasi gi leli ase kui chachaban jelakla balala asi da kuki militant singna yeromi oriba akoi maitai singna khundari ma mafam singda nomai kapsen mamasung yum mai thamna singba tawriba si India lenga ni ginduna lairak ibasi akoi yamna pejade Manipur maitai leibak sidaida kuki militant singna asiguma tamthiraba lala si torokma matamda Manipur amasung India government na yengduna leiba haibase aikoi mama ibi singna tasingna yajaningde Manipur da kuki militant singisu Manipur da kuki militant singisu Manipur da narsi Manipur da narsi Manipur diga Assam rifle Manipur diga Assam rifle Manipur imana Manipur imana Aroibada maroiba pau amukhanna Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sharma tongan ba project kaya gi sangaba amasung urep uyung tamnanaba silchar da thunglaragani MLA Sri Kausik Rai jauna pangthoki ba thoramda Manipuri lon na associate official language na pibirakpagi damak Assam lengak pu tawbimal khangba utkre Assam lengak ki forest department ta Mujibur Rahman Chaudhary bu DCF oina promotion pirakpada haraute ama phongdorakle Assam lengak na Manipuri lon bu associate official language oina warep lawrakpada makhata na harau nungai pa phongdorakle Manipuri Sahitya Parishad Jiribam gi yangkhai mathoi suba mapok numit ki thoram Jimpal gi office da pangthokre amasung Manipur da kuki militant singa yanaba thamliba su makhata na sangdokpa yaroi haibatabi tawraduna salungpham apunba maira paibina rally chatkhre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandhok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare